nahuye umupfumu mu masaha ye hano akaba hari umuhungu wanzanye Aimable bimeze bite uyu niwe mupfumu koko hambwiraga ko mbona no mupfumu zadasanzwe kuko ndabona mu nzu yiwe udukono ibase ibicuma ari kunyweramo ngiye biri kuncanga uyu niwe wambwiraga koko n'uyu ni mushiki wanje yambwiye yuko yamujaniye umuntu wamukorera ibintu bidasanzwe ubona ntavuga nti nanjye umukobwa nigishije hoya Aimable ngenda ndashaka kugira ngo mbanze nibarize muganga sibyo mba barambwiza ukuri mugabo uvura izihe ndwara atari ibintu byo kubeshya nk'aba bamamyi babapfumu bateye Jego twebwe ntabwo tuzana ibintu byo kubesha abantu twebwe nabo turabanyarwanda kuko banyarwanda nibo baje bakora bitu bya mubaya sana jewe ndagukorera ibintu bikagaragarira mu maso yawe uyu mukobwa we naramukoreye arabizi ndetse nabandi nabo hanze nabo bose turabakorera ibintu biza none se mugabo wabuvura nk'indwara wenda zingana nka gute mu buzima bwawe cyane kuko ngumvura indwara yishi cyane abantu gukorana bafite ibibazo by'abajura by'abalozi n'ibintu byinshi ntabwo narondora ndwara mvura n'ibinshi rero Aimable yarambwiye ati hari umuganga ngira ngo tuzajyane rwose ati njya mbona ukunda kwereka abantu kugira ngo nabo bazamumenye kugira none se ko mbona wibereye mu kwinywera inzoga uramufasha rya inzoga y'abakuru turi abakubwa kuko ndibo bambaye uburenganzira bwo gukora ibintu niyo bambaye inzoga niyo wewe unaitwa Aimable unaitwa nani jewe nitwa Aimable Focus Aimable ikibazo ufite ni ikibazo bohoki vuga ni umukobwa nigishije mu mafaranga y'urushoro ariko rundi muhungu wamutwaye Jego umukobwa wigishije umwe amafaranga y'urushoro arangiza kwiga ararangiza mu mafaranga y'urushoro Jego uyu mukobwa ni mugore ni ibyo namutumye igihe yamamagaraga yarabiguhaye wabizanyereza uyu ni mushiki wanje ibintu bamubwiye ngo ndibuzane nabizanye wambwiye ngo nzane igi walizanye narizanye lizani hano tula avango ninzane n'amazi ngo nze ndikuyanywa Jego uzana igihe njenda kunguta kubina na watu ndenda kubina wetumia sana ufunga panyo dimene ujile mundi Jego sila Jego nina utie umubwa Jaje tiplaga mule salama za kurosa manondi asobanya bakama vitu kongo tia vyote vuga ikibazo ufite urashaka ngukorere iki vuga yewe kubera ko yendira amafaranga yaramfinije kugira ngo wamundogeshereze umukobwa ushaka yitwa vuga amazina yiwe yitwa Florence tumukorere iki tumufanye nini umusaya sarage yaje nicho chaka sila amafaranga nabwiye uyu mushiki wawe hano sila yote ndaboya yabaze wewe uracha kuzana ibintu bya kubana hano ari ibintu by'abakurutia hano Mumfashe umusaza jewe ndamugufashiriza n'ibindi narabigukoreye ncatetabwo nkora y'ibintu moja mbili tatu hapana ni rimwe bikaba biragiye ubufaranga rw'ubu 50 bihumbi 50 biruzuye bakubwa bajeje aho kivura bagabo muri salongo sokora tubanuri atubatubanye murebe ikibazo cyo y'umwana uyu mukobo mu muye isomo atazongera kukwangiriza abantu abalira ibitu dore yariye bufaranga bawo y'umwana none se mugandagira ngo nkwibarije ayo mafaranga kubuyanaze mwibase ku bakuru bebesobanuye nk'iki buri Jego nukugira babone inzoka yabo babone ko bayibonye kuko aya ndabala yanje n'inzoka y'abakuru ndabo ari yanje iri hano none se ubundi muga Jego uburi yagagiye kugenda bagiye kuyajana bayaguriye akayoga ka none se ayo mafaranga niyo nje numva bakunda kwita ngo umufuragiro Jego niyo mafaranga ya mufuragiro none se mu buvuzi bwanya basobanuye nk'iki nyine kuba bakuru bayatwara ndabukwe buba batabonetse inzoka Jego
mu gushyingura njye numva bavuga ngo habamo n'inzoga. Diego banara karaba hii ni inzoga ya bakubwa ni inzoga ya bakubwa ndabona. Ariko muga njyewe ndashaka nkwibarize mbere yuko mbaza Aimable. Diego. Aimable kuki uhisemo kugira basarisha uriya mukobwa? Kuko nta n'umutima nawe ugira nimba umuntu aguye mu cyene nawe ni ngombwa ngo uhemuke. Ndetse urumva namukorera iki? Imyaka namaze ndi gukora ndi kumukorera. Urumva iki ni kintu numvishe kumwicisha bitari ngombwa. Ahubwo muri kundinza iminota irarangiye buletse iminota wewe irarangiye reka amagambo yawe sana ya mazi na kutumye shira muno bwana fanya mbio ese mugaya amazi ugiye kuyakoresha iki none? Bwa subiri wewe nawa zana maboko jawe hano moja b ta ne ta sit na nusu achilia leta kibeleti achilia hapo aya mazi umuko wa mwasangiye inzoga musangira n'amazi ndabona mwarakoze n'ayandi mabi ariko jewe ndabonje ziriya amavu yegera inyuma gutya twereka abakunzi bacu ibyo muganga agiye kugukorera turebe jewe ndabonje akina n'abantu icyo gihe naragitakaje kuko nabonye patwari ala abantu babagome tu batu babagome muga kayo mazi yatse ubu nukuvuga jewe ntabwo njambesha ntabwo batazaja bagira ngo ni umuntu ashakaga kungira jewe ntangire akagakogwa nkajane jewe ngubu ndabwo cyakina n'abantu baca bakora ibintu bidasobanutse jewe akagakogwa ubu kwera kwisaka natumuka tu ibindi muzabimbaze hanyuma ibyaje ndabirangije wabibonye unaja kumva amateka jewe ndakonja mbesha Diego kandi uzongera kuzana ibintu by'ubugamba byo gupiga jewe nzakuvuna nzakwereka ili agombela mubi jewe ndakonja kina na watu pite hivyo je nakakombye kutumia pana kucheza na watu unajua mbonye byukoze mbona amazi nazanye kiwa mubonye wewe ndabwo mubonye kumbi yararikwiruka mu muriro kiwa ndabwo mubonye wewe na muwoye jama hati pa kwanza fanya ndio jama ikudi kupira jama Chendi na gumuntu tupinga wanu ndabwo mubonye kumbi yararikwiruka mu mazi ndabwo mubonye na muwoye ibintu chaka ni biki ubukumbaza kuzubwo bubazo bwa feke we tuzongere kukina na jiwe ugasigaye nzaya kuzanira ryari je uzayaza ngenda numara kubona biba umuntu wawe icyo washakaga byarangiye uyituzana ubwo bufaranga jego nzaya umushiki wanjye yazanye jego ndabindi ndagusezereye kwanza tahapo yego taha nakire n'abandi ndabwo ari wo ndetse gukorera gwenyine abo muri Amerika mavura gute dekamba jego giye umugore wiwawe wewe reka ngubwire ikintu kimwe ugiye gukora jego ndabona muri kubyuka jego nyoherereza ifoto yiwe ibindi ndaje mbikurebere vuba mu minota itarenze 2 wongere wa magare wohereze ku WhatsApp sawa waluri kumbaza ngo iki abantu muri Amerika mubavura gute abantu bo muri Amerika turabavura twebwe tukorera ku isi yose kuko twebwe n'ububona nicaye hano ndi muntu kuindi sanda bomba n'umuntu twe dukorera ku isi yose jego rero bisaba iki kugira mufashe nk'umuntu waba uri nko muri Amerika gukina umuntu wo muri Amerika iyo mfite ifoto y'umuntu washaka gukoresha cyangwa amatsinda giwe ibyo biba bihagisha Peter bikora ngamukemurira kibazo ubundi akanyishura abonye ibyo mukoreye kuko abari kure urumva umuntu uri kure agomba kubanza kureba akabona kwibo yari gukoresha ribyo cyane nta muntu tutambura twebwe ndabo atambura turagukorera tu ibindi bikaja badari bivuga ngo mwebwe muramukorera n'amafaranga wakazayatanga mu nyuma Diego kuko abari kure none ko abari kure twabonana gute Diego kuko nabo yatwambura twamumarika nabo yatwambura
icambere nuko tubakemurira ibibazo twe wabonye hari ibintu by'ubupfumu nakoze ariko wafasha amazi mbona amazi aratse amazi kuyakwa kwaka nuko jewe nuko bari bambuye ngo nsaze ngongorere umuntu ikibazo ntabwo ari uko amazi kwaka n'imiti nashize igego okay Imana none komeze namwe kubana namwe mwawa mupfumu igego murakoze sawa bye